Tala Fou Tala Fou mai le sifofongo le lau mua I Wellington mo le nei tae ao le aso sfulfa Iuni lua felua fa. Ua whaatonu ina le soifua malolo ina New Zealand ona lala uma ina ia whaamuta mo se taimi letu mau le talia ina o ni talosanga mua wanoa whainga luenga mo nga luenga e le o ni au nanga pito I luma o le whaatonunga na tu ina atu I se emaili na au ina atu I tangata whainga luenga uma pe tai na liki mai tua I le tio New Zealand pe ona lipotia I le tae au nei I le emaili na whaali atua I le pulisili machi apa I le au whainga luenga le tau ai o le talia ina o talosanga mo nga luenga mamatafa ioi e le fea ngai mani tangata ngase mga luenga uma o le soifua malolo ina e le fea ngai tonu matangata lautele se iwanga na tangata na talia talosanga maofo e ai awano whainga luenga ai le iyo o ile awa uliana nafi. Whaailoa apa o ia whainga e whaatatau I le whaititi o tupe whaalu o le atau fia le talia ina o ni tangata whainga luenga fōu se ia o ina whaatulanga la la tautala o le tupe mo le isi tausanga wha le tupe. O nei whainga fōu e le a whainai au nanga pito I luma pe ona whaalia apa I le emaili. I le amatanga o le tausanga nei na whaatonu ai e le whaala putupotonga le whaasale o ni sifita I lua ona o le tamawhai e whaititia le tau o ananga luenga. Na talosanga ina foipule e to ilo matawhai oi o lo o avanoa ina ia ave esea tu mau. Ua pa ui lalo I le silia ma le 2 miliona tala po le tasi vai tolu tupe whaalu le malo I kone karate ma le au faufautua anisi o ana matanga luenga pe ona lipotia le tio New Zealand o le whaamoemoenga le malo ina ia toi maua mai le 2 miliona tala I le tausanga mai tupe whaalu o whaamaumaunga na whaamatu mai e le komisio tangata whainga luenga le malo I le asona nafi o lo o whaali ai le pa ui le 2 miliona tala mo le iwa maasina anga ia mati. O tupena whaalu I le iwa maasina le tausanga taluai e tusa ma le iwa se lau 5 miliona tala mana sili atu I le tasi te sima le 2 biliona tala mo le se lua maasina ato atoa I le onga tutono le 2 felua tolu. Whaali ele minista mo tangata whainga luenga le malo Nicola Willis ua pa ui lalo I le 3% I tausanga taitasi. O lea pa ui au fiai vaenga o tangata whainga luenga e whaalui au nanga autua le malo e lalo o le 85%. O se tūlanga maua lalo talu mai le whaavaina I le 2 na si tia ilunga I le 10% I le tolu tausanga taluai ma I se whaamatalanga Willis o lona whaamoemoenga I atoi whaaititia le tupe whaalu whaale tausanga I le whaaiunga o le nei tausanga whaale tupe. O nisi o fofuanga ina ia ausi ai mana onga le malo o le whaititia lea o le tele o tupe whaalu I kone karate ma komiti faufautua a le MSD I le 5 miliona tala mo le iwa maasina 5 miliona tala mo mata uputau I lo toi fale whaapea le 5 miliona tala mo le MB. O lo ofa apapoleina tangata I Wellington I se liki leo lo opamu mai ai le suavai mai sawa telele liki mai o le suavai matafe mai lunga le awala na amata le aso tolu se fulo aperila le liki le awala savali I le Vau Kent ma Cambridge Terrace I le fast full fao aso mulumuliane o lo ofa awa upeo na tafe mai le vai I lunga le awala matafe tele atu I isi mga ala ua avea le tele o le suavai e tafe mai ma mea ua pupuni ai omo tele o le awala mai tele ta avale ua whainai ona o le leiloa omo tulou. O tua Wilson e nofo la talatane I le awala o lo tafe mai ai le suavai aina ia ta ua e whaate ia o ia taimi uma e savali ai le ngaluenga ona ia o mai le taimi nei e le ifale le ia lava na ta ua le Wellington Water o le likisa ia I mua sa ave ia le wha mua I le taimi na whai ai loilonga aina whaate tele ina ona oni tūlanga wha le tonu e le ima whai ona wha le leia ia liki ona o le lave whaapea whewa inga tangata lautele ma le saonga le mu. Sa le mawhaiona la totu ina mai, se fua whaatatau o le tele o le suavai ua mau. O ngā luenga toi whaaleleia e tatau ona whaia I le aso se ono Iuni, pe ona whaalia le so upu o le Wellington Water. Ua whaamautu mai le matanga luenga o soifua malolo ina, le whaamutai o matawhaioi e se laulua sfutolu I le matanga luenga o se vaenga o fofuanga I whaamalia inai mana onga le malo ina ia whaititia le tau e whaatupe ai. Whaalia ele Iuni le pisa a,
e tusa ma le tasi o vai ono avanoa whaingaluenga ua ave esea i tutono o le matanga luenga. O lona winga e iwa e whaititi ainga luenga o le a ave ese na ilo le numera na whaasirasila e le māloia a perila. O nisi o matawhaioi o le a ave esea o lo o avanoa pea le taimi nei e tusa ma le lua se lau 5 luenga na whaamuta ma le se lau o le a yaini suinga la iti. O matawhaioi o le a whaamuta e au fiai le taitainga o whale mai mai tutonu o le vaenga e nafa ma le puipuinga o ai a tataua i la tou e whaamalosia tonga fitinga o le soifua maloloina o le mafaufau. Lipotia le tio New Zealand o lo o whaaua pea fuafuanga le matanga luenga e whaaititia to finga tō mau i le ofisa e nafa ma mata upu tau le pule leola ai o toi suia le whaaiunga ave ese ai matawhaioi a le atonu sili na whai ale whanatanga a leo whaingaluenga al soifua maloloina na nafi. I le mai ai o le tolu wa iaso o whaia whiutana inga mai sili ato ma le whase lau 5 talosanga na tala noa ina mo lea fuafuanga. Toi teu le talosanga matutongi o le lua whelua whai le lua whelua 5 ina ia sili ato o na tutusa e ala i le au fiai o se tutongi e fiso o tae ma whaatinonga mo le au whaingaluenga i vaenga e mawala lalo tutongi. Sa whaia suinga i whainga tofinga wa no fou e talia tua i manatu whaalia a le au whaingaluenga. E aini suinga i le whaalaputuputonga whaapitoa le au le atoi whaalelea atili i le aso lua o se tema o le tausanga nei. Na whaalia le matanga luenga o lo ngā lulue e lango i la tau na afia ma moli mau mai e le aise au nanga whaafu mai e a afia o na oia suinga. Ua silia nei ma le 15 masina talo na tula i mai le whaalawelawe i whangarei na uso whaia masawa ai na ai e se tangata se loia a se ainga na tula i mo i lātou i se whaamasinonga na whaia i le whaamasinonga whaitu māloa whangarei na whaia lea uso whainga i tutono o se lifi o le whale whaamasino mana tā ua e lena a fia o le tele o taimina wala au mo se fesosoani a o whaawau pea o na tatui ia e lena wha o 5 o lea na ia whaafolinga ai ua maliu ina ia tau fia ainga yoinga a lea lii o Brenton Smith na tula i mo se ainga i le whaamasinonga o lea lii ia Isaac Aiden na oso whaia le loia ma ono fasala i le to ese mo tausanga e lua ma masina i fitu na whaalia i li poti o Aiden sa ilunga o le fonga whale lua o le whale whaamasino pe tusa o le to ese 10 minute i se fulu i le tae ao ma na aia o whealua ai solo i lumo le lifi e fōlinga mai o ia tausa i lia se isi e au no ma se tala na oso atuai Aiden ma tui ma wha o 5 ia Smith ina oia wa aia i tutono o le lifi whaalia Smith e tatau o na iaini leo whai tutoa i whawhane o lifi i taimi uma ai mai se pe awala awina ma tā upu tau i ainga e tula i mailea whaalawelawe ele i ai lawa ni mea po e ata i tutono o lifi pei ona whaalia i li poti. E silia ma le toa se lau tangata na poto ma awai i toi sauninga o le pepe se fulu masina le matua le ana maliu le whai ungo le vaiaso o no manu anga tunga. Na ave baby Mustafa Maya Maxamiel Ali i le whale mai te kuiti le awaulio le asto na e ina ua matapongia ma ua le mawhai ona toi whaia i aini tonga fitinga na maliu o ia i se taimi muli ane ma amatai e leo suenga na tautino i le tamao le pepe le staff o ia le mafua anga o isi manu anga na mawhati ailo natali i le aso mamaliwai o le aso lulu na ia whaamatala ai na ia tau mawhai e whaia le fisosoani mua po le CPR ilo natali i ina ua lawa se itulou ma tau le mawhai aio na manava na ia whaalia o le whainga o le CPR na mafu aio na whaatitele ina manu anga ma mafu ai ina maliu na whaalia le tina Mustafa ia tau valea loa isa na tustusinga i lunga le Facebook i le poana po e whaapea na avela na tama ma whaanofo i ona mātua ia o ke topa o le tausanga taluai ona oni mafua anga na tele i whaalia na toi avatu Mustafa malato i nonofo mai le masino Februari o le tausanga nei ina ia toi whaamalosia masoso o la mafutanga o se tamaititi e fia i taimi uma mana ia whaalia e na o le atua e na te sila fia le tonu ma le whaamaoni o le mafua anga o le maliu o lana tama ma lo whaawau suenga leo i lea whaalawelawe. Inisio tala
O loo talo sanga ina leo tangata New Zealand ina ia mata la pea i le toitula i mai o whainga tau whaamalea i telefoni. Lea e whaafolinga i tangata ngā oi, o ni leo e whaamalea tangata i a latou tupe. I se whaamatalanga mai leo, e le ititi fo malito o lua tangata mātutua i au kilani, ua whaasiseina mangaua i le fia se lau afe tā lau a latou tupe. Na tā ua i le leo Sātini Senior Ryan Bunting, o tangata tau whaamalea e tele lava ina telefoni i ainga i lunga o telefoni whiaweai, ma whaafolinga o ni leo, e latou te tuina tu fo ini ID po ni numero pepelo e whaasesea i tangata. O se vaenga o ia whainga tau whaamalea, e latou te talo sangaina oe e tala mai se tupe mai i se whale tupe lata ane. Ma latou te ao ina isi whaamatalanga, pe talo sangaina oe e tuina atu nisi whaamatalanga tau tupe e whesosoa ni ai ini suesuenga. O lo suesuena ni e leo ni mata upu se lua na lipotia na whaina i se tangata mai au ke lani ma North Shore i whainga tau whaasese. Na talaina i la uani tino i tupe mai se whale tupe, ma tuina atu i se tangata no o atu i le whaitutu o le whale. O i la ua na whaina o ni tangata e anga le leima whaatuatua ina, ai ua whaina i whainga whaanga oi. Whaalia e Bunting, e uia mawhai e leo na wala au atu i ate oe, o se vaenga o a latou tiute, ai latou te le whesilingia ni au whaamatalanga ma whaumaumaunga o whale tupe. Latou te le whesilingia ni passwords ma pin, po o numera whaalilo e tatalai ni teo ngā tupe. E leo foi nā tu fo ini tupe pe a telefoni atu leo mo se mata upu. Sa ia talo sangaina so se tasi e maua se telefoni whaapea ia vili malipotia i leo i le telefoni tasi o 5. Tala Fou ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.